Trending na social media ayer tarde el ya que la desisyon del Korte Suprema que intiraya con el antes presidente Ferdinand Marcos na libingan ng mga bayani. Después de mangran con el TRO por segunda vez del mga pasaw meses que hindi ana intira na libingan ng mga bayani. Tiene mga opinion que bien disgustado, tiene también rabiao, pero tiene también tablak que tiempo ya para man move on y sabe también perdona. El founder del Silsila Dialogue Movement, Father Sebastiano de Ambra, biktima también gali del martial law aquel tiempo na Pilipinas del año 1980, donde con el su convoy, el llaman ambush el militar alin Zamboanga del Norte y abdukta pa con su 30 para 40 mga uban y mata kanila. Hindi asigun eleta olvida con el mga insidente, siendo yaman ipit ele na pele del gobyerno ng mga Moro rebels aquel tiempo, por causa con el sumisyon para liba con el paz aquí na Mindanao. I saw how really was how the military has extra power to do what they like. I'm being also victim because that was a moment they ambushed me and the military because I did things to support the peace process, but they have their own agenda. Triste asigun ele na desisyon del Korte Suprema pero debe con este respeta. Asigun pa con ele igualmente na otro mga yakina biktima del martial law ta ofrenda también perdona el mavivientes igualmente na enseñanza del Iglesia Katolika. I'm sad on this agreement by the Supreme Court. I respect, but that now Marcos can be buried there. So there are many things, but sometimes we have to be pragmatic. What is the best things? Ta finaliza ya ahora el familia Marcos con el mismo día de entierra con el antes presidente. Albert Luna, Dateline Zamboanga.